Goa Tourism Minister Rohan Khaunte has spoken about the need to regulate social media use among children under 16, citing psychological, social, and cybersecurity risk. He said the proposal is part of broader central framework and discussions would involve the Union IT Ministry. Clarifying that educational tools would not be affected, Khaunte stated that the focus is on social media platforms that distract and pose risk to minors. He added that any decision on restrictions or a possible ban must be taken collectively, with inputs from parents, academics, and other stakeholders. The aim, he said, is to create a safe digital ecosystem while shaping responsible youth for the future. लागसान सांगिल्लें पळय की 16 वर्सांची सकयल सोशल मिडिया बॅन करता ताचे फुडें कितें जाणार चालू आसा मरे ते इट्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट आमचे विचार ऑलरेडी आमी मांडून फुडें धाडपाक घेतिल्ले आसा वी नीड आमी दिल्ली वतल्यान वी वील टॉक टू युनियन मिनिस्टर फॉर IT. The whole thought process was very clear why we are doing it on the social impact of children under 16. That does not talk about educational tools like Google and bakiche, but talks about things which social handles which normally divert the attention of a child, which has become quite a challenge from psychological risk point of view, from social risk point of view, and from cyber security risk point of view. हे सगळे पळयले जाल्यार 16 वर्सांच्या भुरग्यांक कशें करप हाज्या खातीर एक ल्हानशी टीम तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसा अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट वीच वील इन्क्लूड द academia, which will include the part of the parent teachers faculty to sit together and have a understanding, deliberate, discuss. And my तो report तयार करून ताजेर आमी सेंट्रा कडेन उलोवन we will ensure that a lot of states and countries have already started moving as far as the world is concerned. And म्हाका दिसता India, when we talk about Vikasit Bharat, if we need to create this level of youth in that manner, जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो थोड्यो गजालीचेर लक्ष दवरपाची गरज आसतली. ताच्या खातीर ह्यो गजाल्यो ह्या दिसांनी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट जाली की आमी फुडले विचार मांडून वी वील टेक इट अहेड. सो सोशल मिडियाचेर तुमी म्हटलें सोशल मिडिया ऑलरेडी अबाव 18 मागता जेन्ना लॉगीन वा रजिस्टर करपाक वता. गेटिंग इनटू डिटेलिंग आय एम टेलिंग यू द अम्ब्रेला कितें करपाक जाय कितें ना एकटो रोहन खावटो डिसायड करूंक शकना. वी वील हॅव टू टेक द इनपुट्स ऑफ द academia. इफ द थॉट प्रोसेस इज व्हेरी क्लियर वी हॅव टू बॅन फॉर चिल्ड्रन टू गिव देम अ प्रॉपर थॉट. कितें बॅन करप कशें करप शूड बी अ कलेक्टीव डिसिजन टेकन बाय द पीपल who are stakeholders in the educational fraternity, not only educational but also social and other, so that they are able to contribute for the betterment of Goa. ओके हाऊ यू कॅन स्टॉप सर पॅरंट्साचे ते घेवन मोबायल यूज करतात चडशे आमी पळयलें पॅरंट्साचे मोबायल यूज करतात सोशल मिडिया यूज करपाक आमी कितले फुडें गेले शेवटी पॅरेंटल गायडन्स करपाक इम्पॅक्ट आसचोच पडटलो. इट इज समथींग विच हॅज टू बी क्रिएटेड फॉर द इकोसिस्टम. आज तुवें म्हाका प्रश्न कितें विचारलो की पॅरंट्सूच दिता सारकें आसा तें पूण पॅरंट्सांक आज खूब जाणांक खंतूय आसा की भुरगो जेवण सोडटा सगळें सोडटा पूण मोबायल सोडना म्हणून ही खंत आसा. सो आयज द टीम कॅन डिस्कस दीस थिंग्स कम आउट विथ प्लॅन वीच वी वील थिंक ऑफ इम्प्लिमेंटींग अलॉंग विथ द हेल्प ऑफ द सेंटर. सो आनी कितलो वेळ वयतलो सांगता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.